Республика Шамракус чахсем пужарны проектсен конкурсы иритре. Она педжектада выдам предпринимательства нации проект жібекелі жүлін ергелене. Конкурса буре хөрі хытла эштіратны. Чигі зіклізен берге Оксана Верликова галазагдардать. Теп хулариманын бизнес-центра пыштарыны шамрак учёнызем хызень проект жизине улды енебе хүделеріш. Малжутра цифра, шені материал зембе химия, сывлық сыхлави, биотехнологии зем, тада ыты земде. Чеваш патшалық агрария университетчен аспиранжи Андрей Касьянов мен пэджикрень пулла жүреме кымыллать. Шамнамай онын ыты зем валиде экология тележен жень таза вырында пулы дытма булыжаган хужам шутлазагаларас шуғыш шурална. Ана телефон равырнаштарсан, вол егу юхан живра мінле майсем ундан мінле болызым өрчені тада візіне мінбет малы берги піледін. Россия жанже инновация фонде бур. Шак фонд был шамраксене, кам хайне наука ба шихандарашын, шавзен вале, ертередінде шембек конкурс кашных кадарцах варашын хайне мінле шенлі хылв курат. Мүжіндесен шамраксен пурнищине зен щене проблем зем жине урхла гуш по пхащаван берге шагна шам тем хушинже щенлексем добашын шам берге конкурс мандат болчак. Конкурса шулзерен Чеваш патшалық университетин студентчизен де хастар худшынашы. Медицина факультетин жен твады шамрық хэнь проект недаратна. Сильвестр Григорьев симес аптечка ишне ядарлы шар операцинжи салдаксын сывлықне ширеплетме положастелеве ергелене. Медицина факультетінде веренеген студентсем майгелін даран хамыр салдақсыне пулжашын. Зен аптека нагайма майжук какашнегун. Шулаги вықтыра каникулы вғынже візем Чеваш енре үзеген куруксыне пұштарза, кергудне вали візінжен түрлі типіце түрлі препарациям двашын. Сбор земде пәрінде візіне. Сейчас сбор зене тибице, аварца, зенчен таблетка и гранулы земдуза, пластик стакан зене хадерлезе, проле фонжи урла, салдаксен патне ярашын. Хамар тарахра таза жерде үсіне эмел көрегесенчен хадерлене имшам салдаксын порнышне шылзағы вармада пулышы. Бізе маманзан юндухныне чармай, иммунитеда лайықлатмада да ыты чир-чирден сывалмамай вариш. Чигерли да візіне студентсем ебензе пысылмаламар хадерлесе, ядарлы савыцем үшне хума палырдайшы. Шағы салдаксем жын уйрымақ меллі. Візем уже икімішіл жак проект пәшлеші. Візем икімішіл наука кружокне шерезе, палашы шак куруксембе, эмел горгазембе, штай үстіне, и шамба, шулахи каникулы ванже, студентсем хазен районже, шак куруксия пуштарза, медицина факультетіне изегілзе, бір бірлі лабораторизінже візенжен тірлі сбор земді вапыр. Экспертсем ученый зенешізем хушинже чилайық воны проекта палырдеш. Візіне выягыртме шур миллион деньги парза пулыжеш. Чевашкенгіларым вали Оксана Верликова, Дмитрий Макаров.